بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو من مفهوم واحدك مقصّوان كتاب التوحيد کے 21 سنة بابا بيغتو باب کو مؤلف بیان کرا فونی ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم توحيد کے انت حمایت کو رکاتر کروا فاکما ادی ಶಿರುಕ ವಾಸಿಲ್ ವಿಧಾನ ಎಮ್ಮೆಹ ಮಗುತ ಬಂದು ಕೊರಬಾ ಫವಾಕ್ ಐ ತೌಹೀದ್ ಹಿಮಾಯತ್ ಕೊರ ಮಟ್ಟಕ ಶಿರುಕುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ವಸೀಲೆತ್ತ ಶಿರುಕ ಮೀಸ್ತಕಂ ಗೊಸ್ಫಾನ ಎಮ್ಮೆಹ ಮಗುತ ಲಿಬಿಗೆನ್ ಹಿಂಗಾದಾನ ಎಮ್ಮೆಹ ಕಂಕ ದುರಾಲ ಎಕಲೆ ಫಾಣೋ ಬಂದು ಕೊರಬಾ ಫವಾಕಮ್ಗೆ ವಾಹಕ ಎ ಬಾಬಾ ಹೇವತು ಮಳಮನ ವಾಹದಕ್ಕಾ ಫವಾ ಈ ಬಾಬುಗ ಮಾ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ dekade fanugo ummata hori ogateri kamai adi ummata boduwejje komme kame kale fana boduwegen da kama Allah taala Qur'an ga bayan kura fa ayna de foga tauhid himayat ko shirku gemme ha wasilet ko rakkateri kuro mattaka nabiy sallallahu alaihi wasallam kale fana qabr fula ziyarat kura mihunna ekale fana qabr fulu ei eedekkam ga noheduma devva irshadu wa awwani gakka eives niistakunga hituga eka efan qabur fulai Allah subhanahu wa ta'ala fiwa alakam kurave not waage deve nadur qabul kurave khassa tanekkam gaave ekan ei eidekkam gaave eka efan qabur fuluge raatuga miistakun bidoya khurafata shirku gemme akandeta kuffane kamattaka ekam nabiy sallallahu alaihi wasallam mana kore waaka mi babu galman wani dakka adi ekaleefana salam go ekaleefana salawat kiyoma kommen ekaleefana qaburu flu kariya nudiekum ga vi namas duniye ke komme tanegga tibe agun ekaleefana salawat kiyevis adi salam dennevies is salawat enwata is salam ekaleefana hame forana kama السلام عليك لفان جواب دبانكم أو من نبي بامو إنجن قصار أمهم أمتك عمل تو ترين كلفانا وشيله عملك كلفانا ميستكون دنا صلوات السلام إكنيكن أقوم ببابو فاه كفاره باي بدوري جماعة كهولورين كنا قلتك أمتك إمها عملتك كلفانا هم وشيله لباكنتك هي عملتك وشيله نمس ei evs aslek sahha aslek macce dekewa kenu e muradu ga asur evs riwayat ki sahha riwayat no adikete evs burdanen kori khabarata kenu ege badalu ga agumanna fenno e saf haqiqata ki dalil to gali ge kele fana usele amalaki alutakunge ahlwari islam ga ahlwari ki terein ekele fana kiwe denne ve salam e salam ekele fano jawab debba enun amalen ummatoga amarataw tereng ekele faana hoshenel adi effo galgumen wahadakka faani qabr ziyarat kurmuga wa nabiy sallallahu alaihi wasallam devva fa irshad taw terega warabboda ekele faanu balla fa kamen ei ziyaratu ge tereng qabr ziyarat kurmuga terega ebbes waraka tauhida fushwara evs kame hingaga nodiu mattaka ekankan durala ekale faanu ummat tahzir kuraba ekam ummatuga samalukum wanigenwa adi ashabe kalun amal fulun aguna balala kumgana ebe fulunge amal belikum gavi names ebe fulun isma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge qabur fulu etana ei khassa mashhadikkum ga khassa maqamakkum ga deki ebe fulunge me hajatta fuddu mattaka etanan as du'a dannawa tanekkam ge ebe fulun hada fennek
me faangataka foga futuge sharahaga musannif bayan kura fani sharih sharh kur be faidala fawani me uriha wahatake khulasa ki an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ashabe kalum ekale faran qabur ful salam kurumattaka ekan e khasakam ekkam ga dekigen ebe fulun khas eide gotuga ekan ka egota faha kura fanik enames bay bepulum farapulum sarak abdullah bin umar radhiyallahu anhuma farapulum warde fa fadain em bepulaku dura dature kurba finama madina em beren nik modage ulubba fikum gawanama emburide madina bada gannawa fa an nabiy sallallahu alaihi wasallam salam kurba fe buhuri egotun abdullah bin umar ko farapulum be amal fenno ekkama vidalone qala ubaydullah bin nafi' Ubaydullah bin Umar an-Nafi' Ubaydullah Umar vidalwe Nafi' ki Nafi' ki ibn Umar ge maulay kale faminun kuri alange vidalwe kana ibn Umar idha qadima min safarin ata qabr an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqala assalamu alayka ya rasul Allah Abdullah bin Umar daturakun emburi Madina badagen finama an-nabi sallallahu alayhi wasallam qabr flugat badagen vidalwe assalamu alayka ya rasul Allah effoga vidalwe assalamu alayka ya aba bakr effoga vidalwe assalamu alayka ya abata thumma yansarif denge buri wadan ek mane ke ithanga ke khas dua ek kurma ke kalefan hutti wadagen hunnoy ekay paana salam kurma foga aw bukuru paana salam denna mafahuga ekale paana bappa ko umar ko paana salam denna mafahuga den emburi wadan em etang ei dua ijab kurbe tanekkam ga dekigen agumen terem bay mihun tibe bas etanga washagen bondive etanuga khasa dua kurma tibe tibongei ebe sadaka sunnatu ge ebe dalilakun ek macca dalil ekkameno efu vidalone qala ubaydullah vidalwe ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن الصحابي كي فرق كل مس ابن عمر في مفاد عمل بس صحابين عسلوا نيور عمل كره بكم بس أنا كي ابن عمر فرق كل نهمه كني ميور بير بداعين فيكم قابينا ممبر بداعين إكره فانا سلام كره باكم بارده عسل بيفرنا كي أصحاب بيكلون एक वेफलो हिप्रो एक कलेफाना मत लोग वेफलो अदि शिरको गेम्मे हा कंतत काय तौहीद गेम्मे हा कंतत एंबोडते नोडा गन्नो वेफलो एम अलगुन में विफद कंकमु विफद खुसूसियतें अलगुन में के मीहुं विकद कंकमु रक्कातिरुमा औला कंबोड ए अलगुन मेंगे हितक की अलगुन मेंगे अकीदा का अलगुन मेंगे ईमान कम की अलगुन मेंगे तौहीद की वेफलो के तौहीद हा या फुरहिम तौहीद अन्नो arafase hami mawqahala gadan emi magun kurimes waha kofani mi makkah madina kura daturaki iblis halika man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge qabr ful ziyarat kurum ge maqsaduga warwe daturekum ga hadagenwa e ziyarat ki masjidun nabawiyya kurave ziyarat ei man nabiy sallallahu alaihi wasallam qabr ful ziyarat kurum ei dorun daturu bandegi anna mihaka alukame gotuga darumaya sawab libe kame gotuga kalefa labba fenwe hadis kurabi la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid tim miskitaka noni dorun daturu bandegen qastukoggen daturu koffa aw muddevegen we al masjid al haram wa masjidi hadha timan kalefa no miskit ek manik masjid nabawi والمسجد الأقصى مسجد الأقصى بيت المقدس فلسطين وغيره ميتيم مسكي مي دورون داتور بندگين الكمه گوتوگا etantana qastukoggen ziyarekon huddewegen watim miskitek enun evves miskitek agomna durun daturko qastukoffa dionge huddakamenno adi enun evves maqamaka dharmaya sawab hodumuge khassa niyetegga daturko dionge khassa maqamenno we miskitanga yammokon agomna namaz kuran asti betantanga henne mis waki rashegge miskitaka e miskit waki makkama dekigen ziyare kurakam gwan me dalil onnen jen e dalil oti tim miskit
quba miskit ziyarat kurma kis durun datur badefa diu onnaka menun ei masjid madina ga onna mihaga ot madina ziyarat ko fimihaga madina ge terein quba miskit ziyarat kurun labba durun sida datur bandegen ehen dashek gonne me quba miskit ziyarat kurashe kiya durun datur bandegen diu menne madina ge awlwari madina gole mihak madina gosikum gawanama e miskit ziyarat kurum ei sharuwegen baka embima eka efanunge qabur fula ziyarat kurum maqsaduga datur kurun ei sharuwe kamenno adike tekam wegen dani bidu age tere adi shirku ge wasilit taw tere ekam badege hinga dane mihege niyek onna gottege sabab efo vidala fani butaymi rahimahullah vidala fawe لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة إهني مين يبس عمله كيفان قبر فول كارية خاصة وكي خاصة نيتك إتنكي دعاء إجابة كور إتنكم ودكي إتنكي عيدكم غاداك زيارة كورن أي الصحابة كلهم يبس بيفلك فراب كون وارد فاكم نونه فكان بدعة محضة أي صاف صريح بدوك وفي المبسوط قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي المبسوط كما مالك فرام كلون نقول كرافه تمن كليفان دكودا نغنو ما النبي صلى الله عليه وسلم قبر فل كاريغا حتى هره دعاء كرون اي مشروع وگم واكم اكم ولكن هنس يسلم ويمضي ان السلام كرم فوق دين امري داني ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره أحمد كبان رواية فاوي قبلة كرمت لاغ مرغن دعاء قرآن أي مهارو مسجد نبوي مارك قرأي فاغتم أي كيفان سلام كرم دا مهكم غوانا ما سلام كرم فهوغا مسجد نبوي أي باب السلام ودغي amako salam korum damihun dani one medmalum fishigen irumat farat daayro wa faratuga kayfan kotri kolunna kana farai qibla wa farai kayfan kotri ko kayfan kotri kola kurimat laruga qibla gunan furagaste embima qibla kurimat las doa kuramiha qibla kurimat las kayfan qabr fula kurimat nulas tangi mamalik ke vidalwani ekale ifan kotri kolo enege ba faratu ka bahtas ek mane ki kotri kola hame nugos kotri kola hame gosiyam den qibla kurmati lema enege forogaswani ek ifan kotri kola di malak kurmati wane qibla ehma qibla ek ifan kotri kola hame nugos qibla kurmati laga dua kurashe eirum enege forogas ek ifan kotri kola qabru fula nuwane sida ek nuwane ए मेतनु से बदेह को देखो महंगे मकाम ए खास को अलगुन में इदिमालंग बुरे बुरे दुआ करूं खास मकाम का मुहदा गनवाने के सोबों शिरको के वसीलत का मीहा वदे इंजादा ने वागत की अलगुन में के शौक अलगुन में के फानुंगे ओलो बिताना अलगुन में देवनीमा अलगुन में के मच्च एकोरा असर अलगुन में दन्ने इल्मु के मच्च गदवे गन्ननी अकीदाग मच्च गदवे शैताना ए मशाइर त नुबागतु का बेरु कुरन एहम बेन मस्जिद नबविया बदे मीहुन तबुगा दूला तबुगा बोस्दी बद्दा ओलुला इखार कंतत कुरे एमिहुन हितुगावा ईमान तरिकम अदीतुगावा लोबे हेन्नमेसे लोबे इल्मी गतु अकीदा गोतु नगळु सह मनहजग बंदे फनेतीमा शैताना एबेनु कुरे नुबागते एमवी मैखाल कंत काउ मंजेने रक्का तरियो इफहुति बाबुन नेरवन मसलत मुसन्निफ रहिमहुल्लाह बयान कुरानी अलऊला फुरतम मसले की फुरतम फायदा की तफसीर आयत बराअत सूरत तौबा के आयत के तफसीर अव मन मी बाबो एंगेंगच इतांगे इशारा कुरा आयत की सूरत तौबा के सतेक अशाविस सतेक नवाविस सनाएंगे सूरत तौबा के फहुदे आए मी आयत के तफसीर को बा का हम लेंगे जई आयत को बयान कुरा अपने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम
අසීසුන් අලයිහි මා අනිත්තුම් හරීසුන් අලයිකුම් බිල් මුමිනීන රවූෆුර් රහීම්. මානේ තිබෑමිහුන් ගාතක ඇසියේ රසූලේ මින් අන්ෆුසිකුම් තිබෑමිහුන් නෆ්සුතකුම් වා අසීසුන් අලයිහි මා අනිත්තුම් තිබෑමිහුන් උඳගො වෙච්ච කොම්මෙ කමෙක් දති වෙච්ච කොම්මෙ කමෙක් එකලේක පාන බොඩු කමෙක්කම් ගවා හරීසුන් අලයිකුම් බිල් මුමිනීන රවූෆුර් රහීම්. අදි මුමිනුන්න හිදායතු ලිබ්ම තෙදුමග ලිබ්ම නොහනු ශෞගෝරික වුණ එකම නුහුණු බොඩක් එදි වඩා ගන්නවා මුමිනුන්න ඕගාතරි රහමුවරි බේකලේක එකලේක පාන අනින් ආයතකි ෆයින් තවල්ලව් ෆකුල් හස්බි අල්ලාහු ලා ඉලාහා ඉල්ලා හු. එමිහුම් ඊමාන් නො ෆරගස් දීෆකම් ගවානම කලේක පාන විදාලවස් හස්බි අල්ලාහු ලා ඉලාහා ඉල්ලා හු තිමන්නේ අල්ලාහු ෆුදේ එකලාංග මෙනුවි එක්කවන්ත ඉලාහ කුනෝේ අලයිහි තවක්කල්තු එකලාංගේ ශෛතිබන් හැම එකෙන වකීලු කුරණි වහුව රබ්බුල් අර්ෂිල් අසීම් එකලාංගේ මතුවරිවන්ත අර්ෂීගේ වෙරස් කලාංගේ මේ ආයතක තෆ්සීර් ගවන් බයන් කොෆානේ මිතාංග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තෞහීදුක ඉන්ෆාරහි මායක කරබා ශිරුකු ගෙම්මහ වසීලත බන්දු කරපි ගමන් මුසන්නිෆ් රහිමහුල්ලාහ් නි බාබක සුරුඛේ ගෙන්නවාප මේ ආයෙ මිතා ගෙන්නවුම් මේ සුරුඛියා ආයතාව ගුළුමකි අල්ගොන් මෙන්න උඳගුවා අල්ගොන් මෙන්න ගෙල්ලෙමෙ ලිබිදානේ කොම්මෙ කමෙන් එකලේක පාන ඒ බොඩු කමෙක්කම ගාවාතීවේ එකලේක පාන වණි උම්මෙක් උම්මත දිමාවානේ එම්මෙ නුරක්කාතරිකමකි ශිරුකු කම ගාවීති ඒ ශිරුකුන් රක්කාතරිවානේ එම්මෙහා මගුත උම්මත එකලේක පාන දක්වා එයි මේ ආයතුගේ තෆ්සීර් එක මේ ආයතුගේ මුරාදක ඒ එකලේක පාන එම්බොඩ කම්බොඩ වඩා ගන්නවනි ඛියාමත් දු මහ්ෂරක මෑදානක උම්මත දිමාවේදානේ නුරක්කලක එම්බොඩ නුරක්කලක වානේ උම්මතුගේ අහලුවරියකෝ ශිරුකුගේ අමලෙක් කොෆා ගොස්සියම් එයි එම් නුරක්කා කමක වානේ එම් බීමා ඒ ශිරුකම් උම්මතුගේ මීහකු ගොස්වානේ කමට්ටක ශිරුකම් මගුෆයි කුරා එම්මෙහා දොරත බන්දු කරවා බන්දු කරවුන්ගේ මගුත එකලේක පාන දක්වා එග්මානේකි එව්ස් මිහක ශිරුකම් නුදානේ ගොන් එක එපාන හද්දාෆේ වාකෙනෝ එනමස් එව්ස් මිහක ශිරුකුගේ අමල නුදියු මට්ටක බේනු කුරංචේ හමතක උසූලතක ඉර්ෂාත් එකලේක පාන දෙවවාෆේ එකංකම් බයන් කුරාෆේ මෙහෙන් හදාගෙන නොවනක එකංක එහෙන් කුෆියම් ශිරුකු අමල මියා ඉංගාදානේ එහොරියා මගේ එක එපාන ආගමන වණි දක්වා දෙපා ඒ ආයතුක මිතාංග මුරාදක الثانية دوني إبعاده أمته عن الحمى غاية البعد إبعاده أمته عن الحمى غاية البعد النبي صلى الله عليه وسلم يكلفان أمك حقا باطلا شركا توحيدا دمدغاوا إنفار إنفار دركربك إنفار مكياني මේ ඉල්මවර විදාලවානේ ඉම්ෆාරු මතියක ඔලේ මීහා හරාම හලාල දේතරේක රොගුමතියක ඔලේ මීහා ඒ හරාම් කන්ත කරාගන්න ඒ හදිස් ගාසොේ මේ හරාම් කන්ත වනි බලා බයම් වෙගන්නේ හලාල කන්ත වනි බයම් වෙගන්නේ ඔබයිනහුම අමූර් මුෂ්තබිහාතුන් දේතරේක වේ ශුබහාතු කන්තතක හරාම හලාල දේතරේක فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الشبهات كانت تكون ركعات الجميع انك دينا انك ابو ركعات الكفير ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الشبهات كانت كراغم في مية حرام كما كراغم اي انك اي حرام كما كبس هيوكم بلان ان كرن دين حديث كره بكر راعي يرى حول الحمى ايك مثال كيس انفار متيغا بكره يپاميگ مثال මිතංග හිමාගව බයන් කොෆදේ ගොත් ඒ අල්ලාහ් කනවල වාෆරේ රොංගුමතිග ඔලෙන්ඥා එරොංගුග අනෆරාත සේන අරගන්න හදීස් के मिसाल जैसा फनी कर्रा'i यरा हौल الحما يوشك ان يرتع فيه इंफार मतिग इन कंडाಳ रొంగుमतिग बकरहियप्ಪ मियके मिसाल ए इफरात मोती एनगे दंडु अनफरात मोती एनगे मुस्लिम अखागे दंडु ए देदंडु देतेरेगे बो रొంగే फाहा कुरा इमे अलगोन के दंडु आगोन बकरे को एकांदिनु गे हुद्दकमे ए साफ हलाल अनेकांगे दंडु बकरे को एकांदिनु ए हराम कमे ए साफ हराम कमे बिस्का शक्कने ए नमस देतेरेगे मे रొంగుमतिग बकरे तंगी फैंग उलन्या अनेकागे दंडु मस्काने ihtimal onna ekam ena e rogumatiga e bakaritang hifang e ulani
anekage danun case hewkama bala ena harankankama rakkateri wanya e ronga karinwe ule e ronga duruga e imfara duruga enak bakarita gengule ehem bima man nabiya sallallahu alaihi wasallam ekale ifanu go ummek gengulu baapani ummata debba fa irshadaki tawhida shirka detirega wargo de email labba pave e ima karin was kari vijjam shirku amalta kurida em hadis ke bayan kura pali ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hima allahi maharimuhu kumme raskal kaveswe kaneli fa ime sarahaddi ronge enage berikam gos nime hisabe gonna bimu enage bharatake gonna ala wa inna hima allahi maharimuhu allah ga imaki ekalang haram kurwekant haram kurekanta kari wanya en aragan ema qur'an allah taala angwafati ekalang hadduta bayan kurma foga tilka hududullah fala ta'taduha e hadduta fahna nudash bayangatu fala taqrabuha e intaka kari noas durgolesh ehma එක රොඟුමති ගුලේ මීහාය මස්සලෙන්නු රොස්වියස් සමාවේ හොන්න මීහා හරාංකමක අරාගන්න විදානෙති රොඟා දුරුගොලේ ඊමා කෑරන උලේ එයි මුමිනුගේ ගොතක එහම එකලේ ෆාන උම්මත එකේ ෆාන දෙවා ෆිර්ෂාදකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කනලු වාෆාවා ඊමුවා දුරුගා ශිරුකන් අරාගන්න විදානෙ කමට්ටක එයා වීහා විස් දුරුගා ඒ රොඟා කෑරනුවේ උළුමයි කරේ ෆාන උම්මත තරබියත් කරවා ege nasihatten irshadten agumana gossun gossewani kurin gossewani kan ege zaatuga shirukuga amalakan noviyas shirukuga amalakan hinga daanaka mattaka kuriyala ekankam bandu kurwa nemma ekankam aduruga vihala sula ekankam karino الثالثة دون فائدة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته إكل إغفان أهرمنا مدوغا هوري كما أهرمنا هوري أوغاتري كما ummatan hori ogantarikama rahma hamdurdiya ummatan ekalekfan samalukun devi minbar ummatan kame bodu ejjam ekalekfan ekam boduak ummatan hitame jehnya ekalekfan em bodakama hitam kurwak ummatan jehida nurakkalakum emme bodak kam bodu wada gannoni ekalekfan kan argumennan issa bayan kurin gech الرابعه هتروني نهيه عن زياره قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيارة كرنعي إما هيوملتو تريغا وكمغا بيهندوس خاصة اعتقادك وكي خاصة غوتكا نكاليفان قبر فل الزيارة كرنعي كيفان نهي كربافا نيك معنى كي أمكم أرغمنا قبر الزيارة كرنعي دين بارولا فك نمس إكاليفان قبر فل كمغا بيتي وكي خاصة اعتقادك وكي خاصة درميا صاحب وخاصة منفعة وكي دعاء إجابة كره بخاصة مقامك كم قد دقيقين إك إفان قبر فل زيارة كرم سك إفان منا كرا فكا خاصة وجهك خاصة قتك إيه سامونا مي بابو إنجين كجي نمس سك إفان زيارة كرم ما كم قبيه هندو قاو سك إفان كم منا كره بي مستقون كه إجاكان بسادة شيركم مستقون مغفر بي هنگادان كمرتك الله سبحانه وتعالى هدان نتي ekalaange makhluqunna dannawa nuuniya mekalaange dannawa hinduga emihunge hituga ekale ekfaanu kaaniga mihonna hurum me mikam fudda dirmuge sawbekkam gawanakawa hitan arapanet ekefan qabru fulu kaariga mihonna hurum me mikam fudda dirmuga allah taala hadratuga ekale ekfaanu kurwe medwari ekkawa mutami maqam allah subhanahu wa taala atmana raddunu kurbaana kamay ekefan qabru fulu kaarwima egutan miha gehita badedane kamattaka ekefan e dorwani bandu kuraba الخامس فصلني نهي عن الاكثار من الزياره ekefan qabr fula gina ziyara kur mana kur e gina ziyara kur maida kaba aw masjid nabawi da kom me faruk ziyara kof bagmat da kom me faruk ziyara kof miskita wannu me metana gossa nikunnam bima gossa detere ganakka gosegmane kena bodu kantagganna ekan hadapon එක මනාකුරක් السادسة حثه على النافلة في البيت جيغا سنن نماز كرم اكلفان بارو الله في المنبر اي
النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرافني ಗೆತಕುಗ ಸುಣ್ಣ ನಮಾಜ್ ಕುರುಮ ಅದಿ ಗೆತಂಗೆ ಈ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ ಎಕ್ಕಮ ಗನು ಹೆದು ಗೇಗ ನಮಾಜ್ ನು ಕುರುವೆನ್ಯ ಗೇಗ ಕುರ್ಆನ್ ನು ಕಿವೆನ್ಯ ಎತಂತನೆಕೆ ಕಬ್ರಸ್ತಾನಕ್ಕೆ එහෙම කබුරුස්ථානයක් ගෙනු හෙදු මට්ටක ගේක සුන්න නමාදුක ගේක කුර්ආන් කියෝ මේකේ පාන වනි ඉර්ෂාද් දෙබ්බා همهم السابع حبني أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة حبني الصحابة كانوا تريغا إبيفرون دنودا غنوا آمكو وريها بيفرون سيغودا غنوا كمك بتوغا وفوك كمك أي قبرستانكي نماز كرويتان نوك قبرستانكي نماز كرويتان نوك أي كش نماز كرويتان نمس إيه نماز قبرستان كرومكي هودك من نوك إبيفرون إغودا غنوا أي منا كروفا الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب أمهم النبي صلى الله عليه وسلم قاتا ياسكم مهم سلام دنو أذكري هبنا فأنا نكتاك أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة قبر میں قبرستانوگا ಕೊಮ್ಮೆನ್ ಸಲವಾಕ್ಯಂ ಅನ್ನ ನುಜೆಹಕಮ ಎತ್ ಕಬ್ರಸ್ತಾನೆ ಕೊಮ್ಮೆನ್ ಸಲವಾಕ್ಯಂ ಅವಂಗೈ ಲಾಜಿಮ್ ಕಮೆನ್ನೋಕ ಏ ಕೊಮ್ಮೆ ತಾಕು ದಿಯಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ತಾಕುರನ್ ಸಲವಾಕ್ಯವೆ ಸಿಫಾತುಮರನೆ ಅವ್ವನ ನುಕ್ತಾಗ ಮತಿಗ ಇಬಾರತ್ ಮುರಾದಕ್ಕೆ ಸಲವಾಕ್ಯ ಅವಮನ ವಿಚಾರಲಿ ಬೈ تعليله ذلك كليفان اكن سوبكم غدوا فني بذلك بان صلاه الرجل وسلامه ميها اكليفان كيوا الصلوات ادي سلام يبلغه එකන් එක ලෙග්ෆාන ෆෝරානේ වයින් බඋද එන එක එෆාන කබුරු ෆලා කිතෙම දුරුග හොටස් فلا حاجه الى ما يتوهمه من اراد القرب كاريග කොම්මෙන් හුන්නන් ජෙහෙකම එහි කුරා මේ හොන්නක එබ්බස් කාල حاجه නෙතේ එකම මාන එකම ගෙබ්බස් කාල දලීල නුනේ එකම ගෙබ්බස් බේන මෙන් නෙතේ කොම්මෙන් කාරී හොරගෙන් සලාම් කුරුකන් එයි රංගල පොති බෙෆාර බෙ බෙෆුලුන් උම්රායින් වත හජ්ජ වඩා ගන්න පෙට්ටේවා අරරු තිබ්බා බේෆුලුන් විදාලවානේ තිමන්නේ be salam ekare paana ziyare flo ge gostech awon kars be flo vidalu ziyare flo salam vidalu de pacche ajje devichi nembima awon menna hawaru kurmenne agmunor ma hewbay ke salam ekare paana raddu kotte e allah subhanahu wa ta'ala malaikatu muterega khas sabay ko tibba ekare paana ummatun salam ekare paana raddu kotte e komme mihe gu diyama mihe kare hawaru kurum benu menne komme taakure salawat kiye se kalefan hadis qurafani kalemege salam kalemege salawat men kalefan fora kyari gottes dur gottes madina eke andalus eke suriya eke america eke russia eke bestafat etan gottes dur gottes se kalefan alum salam kofiyam fora hemima ei besale komen lazim kameno التاسع كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض اعمال امته في الصلاة والسلام عليه النبي صلى الله عليه وسلم برزه کے حیاتو کا ایک لگفانو کو امتو کے میہوں کے صلوات السلام ایک لگفانو خوشہلے کم ایک کریں اس کے حدیث ترنگج تیبہ میں قمتا کو تیبہ سلام کے وارے صلوات کے وارے اس صلوات السلام تیمن کا لگفان آمیں فورانے نمیں گاؤ منگے ایک لگفان عمل امتو کا عمل توریم فورانی صلوات السلام کم این عمل تے کے لگفانہ کا نفورا بھائی میں ہوں گا بکراوت کو ہری عمل کے لگفانہ ہمیں فورے ایسا بوں مصنف رحمه الله باب نمال باب نفوق فتوا بني باب السباب او باب فتا درس کمالن باب سن باب کا بیان قرآن فنی ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان می باب کا بیان قرآن فنی می امت کے بای میہم بودا الکم قرآن بودن وت الله سبحانه وتعالى فيوا අලුකම් මියුම් කොංගුලේ එහෙනිහෙන් තගෙත් ඒ හිලකම ගාවිස් ගස්කම ගාවිස් ෂයිතානාකම ගාවිස් අල්ලාහ් ෆියවා එහෙනින් ෆරාත්තක මි උම්මතුම් බයක අලුකම් කුරාන් එක එෆානු උම්මත නිස්බෙවා බයක ශිර්කු කොංගුලේ නවාක මෙතංගෙ බයක් කර ෆෞසමානගස් මේවස් සම අවමර කර සමාලවන් චේකමයි මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆෞසමානගස් ඛියාමත් අලාමත් උතරේක බයන් කරවා ෆෞසමානගස් උම්මතුක බයක ශිර්කු අහුලවරින්නා بدلوانكم شرب ألورين تريم بجن دانك
adi mushrikun ga amalutan emihun copy quran shirku ga amalutan emihun quran ka henna semihun nisbe bani islami ummata muslimun gotu ga emihun beere khushu tibeni henna semihun quran shirku ga amal efogen babu genno afani allah subhanahu wa ta'ala wahi basulai alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا سورة النساء کے 51 آية مي آية الله سبحانه وتعالى بيان قرآن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فليك فان ديكودا نغنو مهيه فتوغ ترين الله تعالى باوالي فتوغ ترين منبره ود فتو ترين نصيب اللي فاميهم اجمانه کی اکلانگ باوالي فتوغ هلورين يهودين اي نصارى كلام باوال فتو ترين دي فوتك اهلورنا كلام كنا بدل اي يهودي نصارى اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت اميهم ايمان بالجبت الطاغوت الجبت مراد علم التفا تفسير ذكر بافه اي تريغ الجبت اي سحر كمغا باي مفسر مدال فا ادي طاغوت اي شيطان كمغا باي بيفلم تفسير قربا ادي الجبت اي شيطان كمغا باي بيفلم تفسير قربا اي حبش كرا گمهم بهر وكم مدال فا ادي الجبت اي الاصنام ميشتك معلكم قرا بودو كمغا باي مفسر مدال فا ادي الجبت اي حيي بن اخطب كيا ميهكم بس باي بيفلم تفسير قربا ادي الجبت اي كاهن كمغاوس باي مفسرون تفسير قربا ادي مجاهد كبان روايه الجبت اي كعب بن اشرف كما بس الجوهر بدال فان الجبت كل كلمه تقع على الصنم والكاهن والساحر جبت يعني ميستكم عليكم قرا امها الله فيها ميستكم عليكم قرا امها فراتكاي كاهن ناي ساحر نكيه باي كما جبتك ميتانغ باي مفسرون جبتو کے مرادوغا بين انسانو گواهغا بیان کو فوتو اي حيي بن اخطب ادي كعب بن اشرف كمغا بیان کو فیسو بکی میں آیت کا سبب النزول كمغا ابن ابي حاتم رواق رافع اكرمه اكوا مدالوني جاء حيي بن اخطب وكعب الاشرف الى اهل مكه فقالوا لهم حيي بن اخطب كعب بن اشرف دميهم مكه اهل ورنغات ناس من كان بنيه انتم اهل الكتاب واهل العلم فاخبرونا عنا وعن محمد كلمنك اهل كتابين ميهن ام بما محمد غفانا اهرمنا بهغتون كلمن خبر ديش معنی كلمن فتو كهنانه ایک افانو خبره بهغتون كورين اسگو سوري وحي الهي ارشاد فقالوا ما أنتم وما محمد فقالوا نحن نصل أرحام يهمبرني كباه كلمنا كمبين هذا محمد كفان واه كلم كيادش مين برني أهر منك نحن نصل أرحام أهر منك رحمك قولون دمهتا وننحر الكوما أدي الله تعالى تكا وتأميهم قربان كرا أميهم كرا قربان جي بتك كرا قربان ونسقي الماء على اللبن أدي ميستكونك كيرو هجورنا كيرو دي فندي هذا ولبك ونفك العنات ادي مستغمترن حالو جيفا ميهن الالا اوغاتر بكيم ونسك الحجيج ادي حجورنا فندي ولبكيم ومحمد صنبور قطع ارحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار محمد غفانكي اهرمنگه رحمه كلون كندا فوا ekale ifana tabai fawani غفار وانهاجه ميهم كترين حجورين ودا وكم ولا ميهن فنحن خير ام هو ام بما نكم بنبناش اهرمن هرغلي كليفان هرغلي එමෙහර මේ කී ගොතුන්නේ ඊතරක ජවාබ ඒ එමිහුන් පුරේ හේකම පුරණේ කේපාන තබාවේ මුලනි අජ්වරින් මුදා ෆේරේ මිහුන් මේ මිහාර වෙස් මිහුන්ගේ خبر فتر වසියද හොන්නගේ උරි zamanuge සම්කරමුන් ආගේ ඉස්ලාම්ගේ සූරා හඩි කුරුමට්ට කයිම කුරුම් දෙමසෙක් adi kalefaana rahime gulun kande ei kafaro ima islami me mihun emuna gulun kanda lima aila terek masere je em egotu ekefaan siwa kofaan faqalu mi ahul kitab burani antum khayrun wa ahda sabila
kalemen tedumawga ma heokum bode emihun nabure ehem bima ahulu kitabin kar ehi mehim bi bunani kalem budan alkon gottien qurban kon etekecce katila unas kalem ma tedumawge tidi modu bana bores kalem hajjuna fendi ole eko emihun fettowga eka efana khabar lefa ullas emihun meiwan wani sahirunga bastakara kaihunga bastakara shiruko aloring bast egem ma tedumawge ekkom engem bunan din فأنزل الله تعالى الله سبحانه وتعالى آية باوالي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إسدي آية باوالي الله قفتك هداية من الديفا ويهندو قابس اتدمو قمه الليفا ويهندو قابس يؤمنون بالجبت إمهم إيمان مني سهر ورن كاهنون كورين سوال كوري كعب الأشرف إميون دين خبرتك مهم إيمان من إك إمهم فتك يبور هداية والطاغوت الشيطان إيمان إمين فتقول هداية كنون إمام توحيد كنون إمام شرك إمام ويقولون للذين كفروا كافروا إميهم نجميهم بني هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا كافروا إميهم كلام ما تدمغوا ما سيدا كم بودة إميهم نبر إيمان بهو نبر كلام ما سيدا كم مكة كتيبي هم بيما توحيد أتجهم مفهوم بس توحيد كأمتن أو مفهوم بس إبامهم يبني شرك كأهل ورنگ بس تدكو إيقوت التبامة كينغوس الله کے ہدایت کو مغبرے شرک کو اہلنا کفر کو مغت ما رنگل کم امی بون مندنی الله کے ہدایت کو فوتو کے اثر امی ات کو اوواس الله باوالے فوین امی ات کو اوواس امی بوننی ایمان گالو رن کرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغبرے کلمے کے مغ ما رنگل ایک مننگی تیبس اہم بما ہدایت اتو مفوگاس شرک کو مغت امی بنی اختیار قربہ اختیار کفر إفوق دين الله سبحانه وتعالى كهين آية متى جنّا فني سورة المائدة فاستر سناي أقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت معناتك الله سبحانه وتعالى يهودي ناي نصارى نبعكم جواهك بيان كربافل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله كليك فان ودار ورش تبامي نن ابذر نبامي كم كمكا بيك درم يا ثواب قلت كمان كليك فان خبر دبن الله تعالى حضرت من لعنه الله كم بين الله لعن اللي بميونك يهودي وغضب عليه الله كوفان بميون نصارى وجعل منهم القردة والخنازير ادي بامهم كترين راما مكنا اورغ صفه جسيميو وعبد الطاغوت ادي طاغوت نن علكم كربي غوتوغا ابامهم ترين بايم بيگندي اي مانو بابگم واكمك هدايه اتدمو كم ناو مفوغا ابامهم شركو وسيله شركو شيطانان علكم الله سبحانه وتعالى يفرد مغس كلانge haram kurbe tantattaka aragane uradumuga magutake ابامهم دي ني آينge رات كربي اگمي دينغنا درسega itula sharah quran me ayatul murad ya tafsir abaytu mahdaka adkura me haysa agunange merek filalu nimalani hada wa subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh